Sinenga kuJesu bazalwane ukuthi asisize. I want to speak about something ebengikhuluma ngayo le Johannesburg ka Pastor Lunge. Amen. Yeah. So I believe it is important ukuthi sibambe nathi alibonke amali kaJesu. Amen. Thank you Lord. Bazalwane bami, namhlanje ngifuna ukukhuluma ngendaba ethi destiny is calling you. Hallelujah. Destiny is doing what? Nenza nama pex la. Destiny is doing what? Is kochelo market maki. It destiny yakubisa. We. Ay destiny yakamalaika ne. Destiny is calling you. Praise the Lord. Now today I believe uzophuma la ulaphekile. I believe ngiyaphazamisa Vanessa noSifiso. I believe nizothi uma niphuma la niphume nakhekile, nizophuma la ni nourished in your spirits, nizophuma la ni delivered ngokomqondo, nizophuma la ni empowered. Alibonke igama lika Jesu. Nizophuma njani? Why? Because what God is going to do through the word of today, it is to empower you. Nikhona bazalwane. It is to do what? To empower you. So now, as God is about to empower you, you need to make sure you are not left behind. You are not left behind. You must catch everything that I'm going to say so that we are able to flow together. But it destiny is calling you. In other words, you are going to understand the things that you were going through, or the things you are going through, or the things you will go through. It's not personal. It's not personal. It's part of the destiny. Most of the times, memkosi sifuna uNkulunkulu uma ekhuluma nabakwa Israeli no Mose. Uthi kuMose, ngizwile ukukhala kwabantwana bami, ngibonile kokosikhosana nokukhandleka kwabo. Selathi uNkulunkulu sesithuli ngehlile ukuthi ngibakhulule. Usewuthi Moses ihamba ke uye eGibhithe uyobachela ukuthi kunendawo engcono kunalaba khona. You can imagine now a man comes to Egypt to figure uthi kunendawo ebizwa ngeKhanana, a land that is flowing with milk and honey. Njengoba benigqilazwa la seniyakhishwa niya endaweni enhle kokosikhosana, niya endaweni ene peace, niya endaweni ene freedom, niya endaweni ene abundance, niya endaweni ene impendulo zemithandazo eniyithandaza iminyaka. But this is how God operates. Canaan was their destiny. Nikhona bazalwane, iCanaan bekuyi destiny yabo, because Canaan, it is where they are going. But God has a tendency of revealing the destiny, but anga reveal a process to the destiny. So the reason why God never mentioned anything about what they were gonna go through, okubalulekile ukuthi siyaphi. Awutshela umakhelwane, itokubalekile ukuthi siyaphi. It doesn't matter ukuthi sihlangabezana nani. It doesn't matter abantu bathini. It doesn't matter ontanga yethu bathini. It doesn't matter imndeni yethu ithini. It doesn't matter bank balance yakho ithini. It doesn't matter ukuthi status secountry se-unemployment sithini. Kodwa sikubambile thina ukuthi destiny is calling us. And if destiny is calling us, it doesn't matter. When they came out of Egypt, God never told them the Red Sea. Why? Destiny is calling you. And when destiny is calling you, it doesn't matter. Usuka wenza mistake wena Nthabi, uNkulunkulu akubizele omoya engcwele siza laba bantu bakuso. uNkulunkulu akubizela izinto ezinkulu bese uzobhayiswa izinto zesikhashana, ubhayiswe izinto ezikulimazayo. Kusesenomuntu namhlanje ongahlala angafika ku-destiny ngokuhleshwa. Sesenomuntu namhlanje ongathi angeke afike ku-destiny ngoba wena bakubingelelanga, babingelela uzibani bani. Wema mfowethu, destiny is calling us. Angazi ngikhuluma nobani, kunala wena ofuneka khona. And until you grow and understand ukuthi izinto ezikwehlelayo awuzondwa, izinto ezikwehlelayo they are not personal, it's part of the destiny.
analyze yonke into. Wakhubeka enkonzweni ushintsha kalula ibandla ngoba it's personal. But if we understand ukuthi okay, it's part of the destiny, you will make sure ukuthi noma kwenzakalani bamba ukusho kwakhe ukuthi wathini uSimakade kuwe. Even if inyanga ingaphela Nthabi kungekho zile ebhizinisini lakho alikwazi ukuvalwa ngoba sitshelwe ngeKhanana kaze sitshelwe ngalezi zinto lezi. Can I submit a case? Sachaza idestiny nilele tshela makimtshela avuka. Umtshela ukuthi umfundisi uyamthanda amen. Listen. When destiny was calling Joseph, lithi iBhayibheli uJoseph wavuka mamkhokheli wathi bafowethu ngivuka nephupho, ngiphuphe sivuna izithungo kodwa ngabona ezenu bamuthweni isikhothamele samsima. Lithi iBhayibheli abafowabo bayilonda lento, hayi abomakhelwana, abafowabo, abantu ashere nabibele. Oh, destiny is calling somebody here. Now lithi iBhayibheli bamonakela ngelinye ilanga wathi ahleli nabo given wathi bafowethu ngivuke nephupho ngibona ilanga nenyanga nenka. So yabona ukuthi it's not personal. I-problem uyaphupha uqoqa nabantu abangaphuphi ngeke bak-understand abantu abangaphupha. It is not personal. Uplan business idea ubona umunye sekayitshontshile, it's not personal bazalwane. Destiny is calling you. Angeke umbone uNkulunkulu ungakaze ubethraywe, ngeke umbone uNkulunkulu ungakaze ujikelwe abantu, ngeke umbone uNkulunkulu ungakaze uthengiswe. It's not personal, it's part of the destiny. Ithina mina abangizwa la beni ni right. Mama Shaliti iBhayibheli watshela ubabakhe wathi baba ngibe nephupho, ngiphupha ilanga nenyanga nenkanyezi kungikhothamela konke kuwaphansi phambi kwami. Ubaba wathi usho ukuthi mina nonyoko abafowenu sokhothamela wena. Shothi ubaba wayibamba interpretation, it's not personal. Wayibamba lithi iBhayibheli wawalonda lamazwi uJakobe kodwa iBhayibheli lithi abafowabo sengeshumayela bamzonda kakhulu. Bazalwane bami fanele nifunde esikhathini esingi awuzondwa ngoba unesichitho, awuzondwa ngoba khona izinto ezimbi ozenzile. It is part of the journey, it is part of the destiny. Wazondwa abafowabo memsibiya. Ngiyacabanga abanye babafowabo wayekwazi ukuthi sometimes ayokhalela kibo kodwa isituation yashintsha, wangasakwazi angakhala kibo ngoba sekubangwa iphupho. Bazalwane bami, wena yikho into obangiswa yona kubangwa la uyakhona. Ngicela kungisize musukuphendula njengomuntu ongathi uyala kanti uyale. There are things that do not deserve your attention. There are things ezingadeserve isesithuli uloku yidefender. Bazalwane bami, lithi iBhayibheli benza amaplan, ababhuti bakhe benza amaplan, bathi senza njani ngalo muntu ngoba uzosiphatha ene badliwa yini sesibadliwa ukuthi last born. Bathi God forbid ngeke siphathe mntwana sibadala kangaka ngoba idestiny nayibiza umuntu. Bazalwane bami, neminyaka isakhawunti. Idestiny nayibiza umuntu ungaba ngowokugcina ekhenu uSimakade kwenza ibreadwinner, ungaba umuntu ongaqualify, yena qualify ngoba uSimakade akakhethi ngokubheka kwabantu. But what is needed now, this boy will be problematic. Lithi iBhayibheli mamukwena bathatha isinqumo bathi lo mfana lo fanele ayobulawa. Oh, babekuphi uDavid ehuba athi noma ngihambe esigodini sethunzi lokufa angesabi ngoba wena unami. Baplana ukumbulala kanti abazi babulala umuntu osandla sikaJehova siphezu kwakhe. Because iBhayibheli lasho lithi insuku zonke zikaJosefa isandla sikaJehova sasiphezu kwakhe. Ngizothi kuwe isandla sikaJehova siphezu kwakho, isandla sikaJehova siphezu kwakho. Abathakatha isandla siphezu kwakho bangazama bathi bayavala kodwa isandla siphezu kwakho. Bangazama bathi wena soze ube yilutho izwa mina, you will be something ngegama likaJesu. Isandla
isandla siphezu kwakho. And I prophesy today in the name of Jesus ukuthi lonke ulimo oluvukelayo oluthi wena usoze ube yilutho siyaliqalekisa ngegama lika Jesu. Asisiyilento abantu abathi siyiyo, siyilento uJesu athi siyiyo. Shout hallelujah. Asisakwati masihletshwa, destiny is calling me. Angisakhubeki nabanghetha, destiny is calling me. Angisakhubeki nangathandwa, destiny is calling me. Uma abantu bekujikela, it's not personal, destiny is calling me. Nobo bathembile, nobo uthi uthandaza nabo, when they turn against you, just say destiny is calling me. Kwesinye isikhathi uNkulunkulu ukasebenze siba ngehlangahlangano. Ngizwa labazalwane lithi baplana labafowabo bathi into esoyenza fanele abulawe. Omunye waphendula mamfundisi wathi uma igazi lakhe lizawubuzwa kithi kunokuthi simbulala sibulaleni isilwane, sithathe yona ingubo yakhe le ubaba menzele yona sininde ngengazi bese ke siyobuyela ekhaya sithufile. Manje omunye abuza uthi maruzo silandela kuthiwa no asimfakene emgodini. Bazalwane bami, uNkulunkulu naye kuphila udlula khona ngizothi unawe. uNkulunkulu noma ungezwa ngathi akakuzwa ngizothi unawe. It is not personal, it is part of your destiny. Uzube rejected ucabanga ukuthi the day ugraduate usebenze ekhaya bazokwamukela ngoba sonento oyikhiphayo bangakwamukeli still kube ngathi uyingane yangaphandle. It is not personal, destiny is calling you. Ufike emsebenzini, you try to do your best, utry ukuthanda wonke umuntu, utry ukwenza konke, bavele bangakufuni nje, bavele bangakufuni nje ungazi na ukuthi wenzeni. It's not personal, destiny is calling. Bamfaka emgodini. Now lithi Bible Vanessa mangokuthi umfaka emgodini, God had a purpose. Say amen. Umese emgodini, when you're inside the pit, ayikho indawo ongabheka kiyo. You look in front, inhlabathi. At the back, inhlabathi. The only way bengabheka kiyo. Uyamkhumbula uDavide, kuthiwa uDavide always ubaba kaDavid uJese wayemphika lo mfana engakholwa ukuthi this is my son. So ingakho wayevuka ekseni ayomkhomba ukuthi ayolusa la kunezilwane eziyingozi khona. Bese ngokwesiko lakwaIsrayeli otata noma abobaba sesimandisa balabafana babehlala eintabeni ukugada labafana ukuthi uma kuvela isilwane esiyingozi bakwazi nabo ukintervene. Unfortunately, remember uDavid was a reject, so ubabakhe wayengamthandi fande one. So kuthiwa every time labana ababheke eintabeni osuJesu babebona otata babo. Kodwa uDavide xa enyusa amehlo, uDavide futhi ngiyacabanga ukuthi laba abanye nakuvela ilwane babelwela obaba babo, but uDavide ngoba unobaba ongabonwa ngamehlo enyama, uma kuvela ibhubezi walibamba walithwengula, kwavela ibhere walibamba ungasali hlani walibamba walithwengula. Kukutshela lokho bazalwane, every time sesitoza uDavide abheka phezulu siba abantu babheka phezulu babona obaba babo, bathi nababheka babona uApostle William, but yena nakathi uyabheka akaboni lutho, kwavuleka amehlo kamoya. uDavide wabona ukuthi no, ubelokho nami, I am not alone, I'm not alone. Njengoba ngikwazi ukubamba amaphere unami, njengoba ngibulala amabhubesi unami, wabhala ihubo wathi ngiphakamisela amehlo eintabeni, usizo lwami luvelaphi? Luvela kuJehova owekhaphali yathasika phala shata. Kuneka abantu ekuzothi abantu bangasekho bathi siwaphakamisa amehlo ethu ngoba vele babheka kuye phezulu usobabo bakhanya. Phakamisa amehlo akhe entabeni. Sebangekho abantu kodwa bona yena, sebajikile abantu bona yena. Uyahlupha wena uthemba abantu kakhulu, uyahlupha wena uncike ebantwini kakhulu. uNkulunkulu wathi I want to teach you something ukuze ungathemba amaphupho wakho. Lithi iBhayibheli lithi uNkulunkulu wenza amano. Kunevesi angazi niyalazi na elithi ukahlanganyele nezitha zethu.
So wena mawuzovuka uthandaza zimami ngiyababhayinda uyangizwana ngimpithiza ikhonsi ukhahlanganyele nezitha zethu olabharia uNkulunkulu wake wahlanganyela noNebukadnezar mfundisi wami lithi iBhayibheli uNebukadnezar wathi akwakhiwe isithombe whosoever ongafuna ukukhothama akafakwe emlilo avela amadoda amaziyo uNkulunkulu wawo lithi iBhayibheli bathi kungangambomu na ukuthi nanizwe insimba nifuna ukukhothama bathi kuphila kwaJehova Nkosi Nebukadnezar noma ingakhala kanjani wena ikhala ekseni wena ikhala emini wena ikhala imalini zethu or ikhala ebhizinisini lami noma ikhala emndeni asoze sakhotha wathi nizwile yini bafana ba ukuthi njengoba nithi anifuna ukukhothama kunomlilo basiwe mina ngithi ukahlanganyele nezitha zakho ukuze aveze amandla akhe kwangathi wayeprovoke uSimakade athi Nebukadnezar uphinde kasikhombisa because 7 is the number of perfection ngifuna ukuvela Hebrews 12 verse 29 our God is a consuming fire so uNkulunkulu wayefuna ukuvela njengomlilo bawuphinda kasikhombisa sesithu kwafika umbuzo wathi mangenzeka anganikhululi niyobona nenzeni bathi kuyosala kwazeka kuthi kunamadoda angazange akhothama uphethe into enamandla wena uphethe iphupho ngabhayiswa abafowenu uphethe iphupho ngabhayiswa abantu abangafuni uNkulunkulu wavuma ukuthi angene emgodini it's not personal hayi bothi personal it's not personal it's part of the process aningizwana ufakwa abantu okhonza nabo ufakwa abantu othandaza nabo ufakwa abantu ophila nabo kodwa isizini emgodini ithini memnkosi ithi bheka phezulu ibheka phezulu Joseph couldn't look anywhere but kwami sibheke phezulu kanti kune communion yakhe ka bathi ngcono singambulala babona nazi impere zamaFilisti ziyavela bathi asimthengiseni wena usazocanjelwa amanga usazothengiswa uyazi kunabantu namhlanje abangakhulumisi nala ebandleni awazi wabenzana namhlanje usafuna namhlanje awazi wabenzana bathe uyathandaza ubathe ubuza abahlozi nababazi kuba ngwinto eyodwa tshela makithi is not personal ene wena zenzele ifavor ungabazondi nawe ngithi uyazi awazi kwenzakalani so ungabazondi abantu ongazini bangani nabo it's not personal destiny is calling you waningizwa uDaniel amakazo promotwa abekwa one of the abayinduna nalabo abayi100 babekwa uDairo azazofakwa emgodini wengwenyama lithi iBhayibheli bammonakela ngoba bathi nababona babona ukuthi ifavor yenkosi uDairo phezulu kwakhe babona ukuthi asenza amano ukuthi baxabane banoDairo bathi ayikho into esingambamba ngayo ngaphandle koNkulunkulu wakhe destiny is calling you ngifuna ushumayela bengisachazela bedestiny memsibiya maceda lapho uJoseph wathengiswa wakhaba hamba nayo lengubo yakhe ayithungele ngibabakhe wafika simara namhlanje angiphilele wayenza soka nakafika kuthiwa makamelo wangena athengwe nguPotifar uthi uPotifar ngikubeka in charge of everything ela ngaphandle komkami ubani yena ngaphandle lo Joseph wayemuhle lisho njalo iBhayibheli ayisigansonsonyane esinye nje so nakaloku angena uJoseph aklina enza whatsoever mama lokhu nezinto ezinyakazako la kuye mama lo wasondela kuJoseph wathi Joseph wena destiny is calling you waphazamiswa mkaPotifar wasondela what my son hayi man baba ke wathi lo ishiwe mana ngicala nje ekusuko man yazini ekuvietnam uthi uJoseph ngiphiwe iauthority phezulu kwayo yokindo ngaphandle kwakho ngelinye ilanga umama lo avele ngerogo eliveze igoja nona khamba bathi Joseph right uJoseph ngobe understand ukuthi destiny lalana bazalwane uthi omunye umfundisi akayichaza uthi ngathi kwaba nento ethi Joseph umphuphanga umkaPotifar come cela ngasana Joseph umphuphanga umkaPotifar awukwazi ukwiswa nguye ungamphuphanga wena uphuphilaka nenyanga nezinkanyezi zikhothamene
Ngicela ukunisiza bazalwane, from namhlanje cut off everything engasi part of your destiny, ngoba iyakubambezela nabantu ophila nabo. Uma ungabaphuphanga, cut them off ngoba abayila uyakhona. Yazi nilinyazwa yini babusweni? Mina nyasaba ukuhlukana nabantu niyena ukuthi nisuka nabo kude, ukuthi suka kude ukuthi usiya kude. Ukuthi suka kude akusho ukuthi siya kude. Yasi live ngifonele omunye. Uyahleke ngifonele ngomunye wayethanda usibiza ngobhuti wami, usibiza njalo. Uyangifonela uthi man of God, amalanga la uthulile, siyalwana ngithi asilu. Ngingene kwenye isizini. Yeah, right vele. It's a new season ngithi ubona ngasakhulumisi nje. You are not part of the season. Angikuzondi asikalu uyazi now, but you are no longer part of the season that I'm in. And I'm intentional these days. If I see ukuthi uzongibambezela or awuyila ngiyakhona, uthi Jesu ilelo nalelo gatsha elingatheli uba uyalinquma. Into ekwenza ukuthi Miss Bu ungazuluze nama destiny helper, uziqhume ngamablaromileko ngapha ku green ngapha komile, ulela ukumkakarela usesimorina anikhuluma language eyi1 akakholelwa into enokholelwa kiyo, anila niyacut. I can love you ulaphaya. Uyakwazi lokho menkosi? Because remember ukuthi association brings assimilation, which breeds impartation. Kunabantu ababe right, wanele wena ukuchomana nosesithulu wathola impartation wafana naye. You are no longer the person obongwe, and once you are impartwa ispirit somunye umuntu, amabhadi wakhe ukudonsa kwakhe kuyakulandela. Inhlanhla obona noma that grace ebe ingakattractela ama custom ayisezi ngoba une senimunye. Uyamangala wena wawuthi na uzwe bathu bani ukuthi uze khuze wena sesusho ningakhulumi ngomuntu manangekho uwoqalayo namhlanje manje uzibani nithi uphelelepi ngoba usuke wathola impartation. You are not that person, you will be delayed. Bani ngabani namhlanje baso yazi uNkulunkulu wayivani asifaka ke kulezimo zemigodi njengo Joseph Mamashiya uyakuseparate nabantu ngoba and sometimes ikuvumele lokho when God puts you in isolation akuhlukanisa, you are being set apart ukufaka kwi process ye consecration memkhosi. Abantu abakuzonde bakumisinterprete bakumisunderstande bathi wena uyazitshela masithi sigobhoza nawe wena ufakazi uzenza umamfundisi uzenza ugcwele wazi ukuthi ngikwisizini yokuhlungwa ngoba uNkulunkulu uyakwazi ukubadedisa abantu akafuna ukukhanda into yakhe kuwe. That is why people are repeating same cycles each and every year. Same cycles each and every year. Because abayifuni le process ye destiny. uNkulunkulu makasusa abantu kuwe wena uyanamathela. uNkulunkulu ususa abantu kuwe wena uyasondela. Khuluma noba. Solo memsibe washomana nalo memo, or washomana nalo muntu. Nayo thusindisiwe. Wena usena awuseseloya owayekhonza loya. Ngoba bazalwane qaphela ndlebe zami uzwana. Qaphela mehlo ami ubonana. A lot of people have misaligned baphumile position. Hence that is why Nthabi every Sunday se expect uNkulunkulu asebenze. uNkulunkulu akasamazi uNthabi ngashuma bazangicela ukukhuluma ngoba ngizwa ngathi ngiyaprofeta. uNkulunkulu uNthabi akasamazi uNthabi lo obekathi nakabamba imic nakathi unjalo kunyakaza izulu ngoba once you are polluted, once waba polluted ngezinto ezingasi part of you, funa abantu namhlanje ubatshele into enjena nje ngicela ungangitsheli yona, it's not my baby to nest ngoba uba polluted kulimali into okiyo bese uyadelay ukufika kwi destiny yakho. So ngazi ucule kabuhlungu uthula ucula nje ula iza nayo phela ngapha uyacula iza napha kulimale lo mntwana omthwele.
mama shiya kuthi wena uzovela sibu Samson kwaphuma isiprofeto sathi nimtshela uManoa noma kaSamson ukuthi njengoba bazokhulelwa lo mntwana bangaphuzi wayini bangadli 1 2 3 ngoba into ezozalwa ingcwele. Yazi ngizwa ngathi ngiyaprofeta bazalwane, ngizwa ngathi ngiyaprofeta. Kunomuntu ongenzi appointment sesimandisa nawe athi ngizodlula lapho ngibonile ukuthi uhlalaphi ngifuna ngibona ngathi uqala istore athi mefika umenzela itiye 2 hours yonke anizoqoqa ngesitolo uzabaxoxisa kubuza into yokuba ngikubona xa ujonga lo keyboard player omtsha pha ecaweni wesichiko inga 1 2 3 kodwa xa ndijonga umpumzozo niyoqeda 2 hours ni discuss abantu abaya phambili nina nimi ndawonye. If you want to prosper in this life, if you want to be successful, qala uzihlebe wena, qala uzidiscuss wena. Yabona waqala wazihleba wena, uyobona usi perfect ngendlela ozibona ungayo. Why marangena la kani? Ena nithi amen. Ngiyangisolisa, tshela makithi uyangisolisa wena. Kanwani ngikhiphe esihlokweni man. Ngikhuluma. Hey! Why bazal? Mara ke wena kosohlethiwe is part of destiny. Bazalwane sithina siyahletshwa mfundisi wami ubuzo maphambi kwebandla ulikhonze. Uyadelelwa ubuzo maphambi kwebandla ulikhonze. It's not personal. It's not personal. It's not personal. Ngiyakukhuza ngikuthethise ukwate 2 seconds ubube right ngoba it's not personal. It's part of the destiny. Mama lo wabo uthi maka enja kamtholi. Msana. Wathi nje ngikhuphula igere ngiyamsejusa nje. Yeah. Wathi Joseph ngicela uzongonela ishawa manini okungithwenyanyana. uJoseph uthi aseseseshaweni wangena umama. Block umnyango. Ngiyacabanga babeka zonke ingubo phansi. Kwavuka umhlabelelo kuJoseph uthi ngisene enkosini ngifuna ubuso bayo. Ubona into engabonwa ngithi ngiphume ngeshuru. Happy kunguwe ngokwenza wena wenza nzima hawana uNkulunkulu uyabona phela uyabona uthi umama lo akunamuntu obonako futhi benganama camera ngalezi zinto give now uyazazi naye ningizwile bazala then uthini uJosepha nakuvuka isilingo labazalwana ngebandla uJosepha kube nento emkhumbuzayo uziphuphile izithungo waliphupha ilanga wayiphupha inyanga wayiphupha inkanyezi awumphuphanga lo bazalwane bami nina niko awumphuphanga lo she is not part of the dead. Hey Joseph avuka ithi Bible Joseph athi noma ungenzani wena Zuleka angeke ngilale na wasondela umama lashisa igazi kuJoseph uJoseph waqolela ukuthi ngcono ngishiye yona le jacket but ngibaleke ngoba awukho ephupheni lami wena waphuma wabaleka kwasali evidence yento angayenzanga. Yabona ukuthi sometimes uzocanjelwa abangafana nawe. Yeah. Angikhulumi ngeqiniso. Ningizwi? Nabantu babona ichibuku nesichibuku. Leya ke yasemzini einsizwa. Nabantu babone uvula iboot bathola ichibuku. Bayitholile vele. Akuzima mangafana nawe la. Mina ngikhuluma ukuthi bakufanisa uzikhambela unestress bathi bowudaki ungakadanga. Amanga lawo batafana nawo. Bamqambela amanga uJoseph. uJoseph beqeda ukumqambela amanga wafakwe ejele. Lalela ungene ejele. Akanacala. It was not personal. Aningizwa ngale? It was not personal. Mama said it was part of the plan. Theseka sejele. Lalela ke. Angithuka uthwele into yokuphupha lo mbhemi. So nakasejele kwaba khona abatholi impartation. Hello. Kwaba khona abatholi impartation yokuphupha. Kwaqala uKhabhera waphupha. Kweza uChief Baker waphupha. Baqoqa bodwa. Baqakwe maphupho wasondela uJoseph. Wathi nginganichazisela ukuthi amaphupho enasho ukuthini. Wahloma interpretation bajabula. Uthe umeqeda kwaphupha inkosi. It's part of the plan. Kwaphupha inkosi. Kwabizwa izangoma zeGibhithe zahluleka kuchaza. Kwabiza ama-magician ahluleka kuchaza. Yabuza inkosi ukhona yini?
umuntu eGibhithe omoya kaNkulunkulu phezu kwakhe ongangichazela leli phupho ngoba ngiphupha inkomo ezisidudla nezisilenda ezisilenda zidle zisidudla ngubani ongangichazisela lithi iBhayibheli kwathiwa khona ogama lakhe linguJoseph ngoba uma sekuyisikhathi sakho bazoku-announce noba ungabazi. Remember, when it is now your time to mount up to your destiny, u-announce ababantu obongacabanga ukuthi bangaka-announce. Nginikhube kancane bazalwane, nginikhube kancane. Batho kaofela balitshepishishe gore ba tlo likenya mmerekong ba ka se likenye niyofakwa abantu eningabazi. Wonke umuntu okuthembisile wathi awungawari ngizokubamba ngesandla, it will never happen because of uNkulunkulu akafuna abantu bathatha iglory bayibeke phezu kwabo, uzozenzela yena. Ngoba uJoseph enkosini azange announce bafowabo abamzondayo, wa-announce abantu iboshwa. Uke wa-announce zidakwa bathi kuyaxoshwa lapha esibhedlela kaMhlanga kuvele nje i-HR eziphuzelayo engakazi izenkonzweni but enokubona enkonzweni. Ithi kunomntu engimaziko ngambona kupage la kaApostle William afakaza ukuthi uyenzile inesing uzibani nozibani akhe nimbize ngoba ba-apply abantu u-announce into your season ngoba ngizokhuluma ngalokho. U-announce ku season abantu ongabazi, abantu ongeke uphinde ubazile because when God is working overtime in your life akadingi abantu baloko bafaka izandla. Funa kusasa masekwenzela izinto bathi nimbona unthaba nje yimi, nibona uzibana nje yimi. Uthi ugadi funding ukuthi uzoyithola ethembisile ulokuncenga uNkulunkulu ayiveze kwalotho la ungazi khona umuntu because when God is working for your life and he is working over time wenza izinto ezizodida abantu. Abangizwa labazalwane, abangizwa lababheki. So now uJoseph walichaza iphupho nezongi-irritate, walichaza iphupho. So uma elichaza iphupho inkosi yathi thatha na indandatho yamgqokisa ingubo eziphephula. Same day zanga campaign yabona just this morning zobe ngena house to house, one loaf one family. uJoseph azanga campaign, uJoseph wachaza iphupho bathi funga ke namhlanje so i-prime minister. Phela i-prime minister is like a president, especially kulama county amancane, it's a prime minister. Wangena Joseph bekuyi-destiny. Fast forward kangani ngijumela ngoJoseph abafuna ukungena kuJacob. Fast forward given njengoba ngibheke njalo. Fast forward mamashi kwavela indlala. Makuvela indlala kanti uJoseph unobuhlakani wastora ngesikhathi kune abundance. Wastora ukudla. Abo Jacob nabafowabo kaJosepha basendlaleni bezwa ukuthi eGibhithe kunokudla. Lithi iBhayibheli bahamba nabafika lithi wangaziveza. Ngiyaniyeka ne hayi asivaleni wangaziveza. Mina kuneni uNkulunkulu angifundisa yona. Abantu abakubetreyayo, abantu abakuhlebayo, abantu abangakufuni, abantu abakuzondayo, abantu abakwenza ibandla leli ligcwele ngabantu ebebangangifuni mina. Niyakwazi lokho? Leli abazalwane ongibona ngiclose nabo laba Mr babengangifuni kwathi nakuthiwa William unenyoka yibo bosesithula bathi sibonile asibayibona ene kube bengazi ukuthi kuyasuyiwana ngabe ngaba rich ngaleyo mnyaka siyiboni but naba bakhonza la. Ngiyangizwa bazalwane umna ngakwazi mamkwena nethi kwathiwa uWilliam okhipha amademon loyo yena batho nezi7 inyoka ufakaza bakhonza nami la nethi angeke ngibavese mara ngizama ukufundisana. Once waba emotionally imbalanced, wangakhuli ngokwama emotion, uzozonda abantu engafanele ngubazonde kanti benziwa uThixo ukuthi benze njalo. Hello, siyahlupha ke thina mamkwana ngoba siba prophet. Mongcwele bekasangitshela during the week kune betrayal efanele ngibe ready for yona ezayo kule minyaka ezayo. So makaloku angixoxela ngayo it disturbs my spirit with how come ngoba lala bazalwane when God wants to work kuwe makarena ngeke ubetraywe nguMisbu ukuthi ekhulu noMisbu wena uMisbu uzobetray ngesesithathu ngoba kunento efanele ilimale la kuwe. When betrayal comes uthini uJesu memsibuya lo ndlana isitshene sodwa uzongikhaphela. So now when I'm being told ngifuna ukuyithandazela mamphokweni lithi kuyoyithandazela ngiyoyichitha uthi ungayichithi ifanele yenzeke and izokwenzeka
ngikutshela ngoba ngiyakuprepare for yona, ngoba if ayenzeki awuyi kwenye level. So you must fanele nikwamukele ukuthi kunabanye abantu, yazi uJudas into ebhlungu ngalo, kubhlungu ukuthi uNkulunkulu akusebenzise uhambe noNthabi sondela, bahamba bobabili, but uNkulunkulu siba asebenzisa usesithuli ngoba uinterested kuNthabi. And ngale kathi uNkulunkulu asebenzisa usesithuli ukubetray uNthabi yena uyalila uthi uNkulunkulu uyangizonda, uNkulunkulu awungithandi, kana ngeke unyukuye kwelinye izinga ngaphandle kwebetrayal ozoyithola kulo. Mthini siba nguthi uyasho siba uthi uyangibona yazi ngizomthoma nje. So ngiyadlala singisika bazana ngenza ijoke. So ngizama ukuchasela kokosikhosana ukuthi uJosepha wandlula entweni efana naleyo, hayi ngabo makhelwane memkosi, ngabafowabo. Mara niyazi ukuthi into yabafowabo uJosepha iserious ngendlela ukuthi abantu abeba plan ukumbulala basuke basaba ubaba. If mfundisi was not for ubaba bebayombulala. Have you ever been in that form of a betrayal ukuthi abantu bangasaba ugama rufe? Nathi ngenxa yephupho lakho. It's not personal. It's not personal. Uthole given kune promotion ephekwa lapha emsebenzini ngabe uyayithola. Yabona lo thomene naye khulu, lo wathi na ufika wakwamukela, angiprofeti ngenze example. Lo wathi na ufika uyokhona nokukutshela uqaphela ubani. Anibaza abantu nini. Anibaza in as much as uNkulunkulu asebenza ngomuntu ukusiza umuntu, noSathane usebenza ngomuntu. uSathane akehlise sangene yena lapha emsebenzini la usebenza khona, athi nafika athi hey phuma. Hayi, uSathane uvela avusa umuntu nje mamashe oza kuzondela into nawo ongayazi, bavume bonke nolotshisa nakufika kuyathi musu bayiphaphethi ke nawe sebathi ngiwe lapho bizi ngakwenzani dadewethu. Is part of the destiny. Mara ngizizwa ngathi ngiprophetic yazi wakufuna ukungena ezwini man. Why kani ngikhuluma so? Ngizwele mamkwela. Abanye izinto zakho zayihlangana, uxoxa nabantu abarong wena. Into zakho beziza kuhle wena bezihlangana. Laba bangizwa lapho. You will never encounter betrayal from your enemies. Forget. Betrayal comes from the people abathi bayakuthanda nawe othi uyabathanda, obasendela ama love makamela uthi na usende noPopayo wenza nje. Those people, listen, I'm serious. When God wants to test you, ngeke asebenzise abantu engeke kudabuka inhliziyo yakho, zosebenzisa bona la. Abanye namhlanje bagcine bayibulala ngoba azange bafunda ukuthi abazondwa abazali babo. It's part of the plan. Yeah, abazali bavele bathande laba wena bangakuthandi kanti uyakwakho uNkulunkulu for kusasa njengoJosepha. Maye ngoba nina anikakhuli emotional, yonke into niyithatha personal. Ya njena ibheke ibirthday kaMpostoli, ngimbonile uthethe ikhekhe banomkakhe, vele sesijwayele ikhekhe balipha uMorina. Bazali sebakubiza njalo balipha uMorina noJwana bethi idugwane ebomvu eIPCC. Thina sicule kangaka mara silto. Ngoba sinjani bazanane, we are too emotional. We are too, and it's not personal. Ngiyafika sengiwe lapha masho uthi ya ngiyafika mhlawumbe uyafika la enkonzweni umuntu onikelako unonto uthenga intulo njalo laba babona upastor banjani senginikele kanga. It's not personal. But mawungakakhuli uyahlupha ngoba mangenzeka kube negenerator la ngaphandle sefanele kwaziwe sibingelela bonke abantu, sibingelele negenerator kaMamashe ukuthi sibingelele negenerator kaMamashe wazi amantombaza. Tot nini mara tot nini sukuma haleluya woza basalwane ningibona nginje niyambona umkambazalwane woza dali naye kafike nisibona sinje uma karenda mara siyokhona. Uma singakenzi njalo kwadila uMarena. It's not personal. It's not personal. Uyizwe sesithuli asihlalele phansi umpostoli. Kulaba ekufanele kuvele konke worshipper loya noma worshipper mina. Unena kanti mina ngisemoyeni ngizibonela ama vision. Na uqeda kuqale uNthabe leni ithi uNthabe uyabhima.
umthaba vela athi thengendluzela njuzela sukuma umpostoli mara Phumzodwa unakile right room. Hayi bazalwane, khula emotional. Tshela umakithi khula emotional. It's not personal. You personalize your kingdom. And usually people who are like that bazalwane ba selfish because of everything is about them. Yabona namhlanje fanele ngifuna ukuphohloza namhlanje. Not everything is about you. Fanele ukufundela ukuthi akusingawe yokinto. Khula. Yenza njani? Now la sizofunda khona ku Genesis 27 soyifunda nawufika ekhaya. iBhayibheli bazalwane bami lithi ke sengishumayela kangaka Jesu. Lithi iBhayibheli destiny is calling you. Tshela maki destiny is calling you. Mamkhokeli sithi uphathe iPhone awusathi amen. Ngoze ngikudurisele yazi. Amen. Destiny is calling you. Listen to me. Lithi iBhayibheli uIsaac esemdala amehlo akhe angasabona. Uthi uIsaac kuEsau izibulo lakhe. Esau eluthatha ikhali zakho mfana wami, hamba esigangeni uyongibambela inyamazana, ungiphekele isilovela ngendlela engisithanda ngayo, bese uyangilethela ngidle, ngisuthe, ngikubusise ngingakafi. Hello? Ngizoyiphinda lento. Ngifuna ukusiza abantu abasha, inyanga abantu abasha. Ngenzele isilovela ngendlela engisithanda ngayo, ngidle bese umphefumulo wami ukubusise ngingakafi. That statement tells you asikho isibusiso emathuneni. This statement tells you ngeke udelela abazali bakho ungabahloniphi, abanakekeli, awulaleli, awubambeki since usebenza, mzukwana babhubha uyothenga ibox kazeli ngaka. Asikho isibusiso umuntu selafile. Isibusiso umuntu sikhuluma aphila. So uthi ngenzele ngendlela engisithanda ngayo, ngikubusise ngingakafi, ngikubusise. Lethi iBhayibheli Esau waphuma siba wayofuna isilwane, kanti uRebecca uma kaJacob noEsau uyeswa. Lo mama uthena kezwa wahlanganisela uJacob iplan, ngoba isibusiso sasifuna yibo bobabili. Kodwa ubaba waye willing ukusinikeza uEsau. Kwabiza ukuthi ke idestiny yakalo kanje delay ke kuze kungena uJakobe. Ngicela uprofeta namhlanje, uNkulunkulu akakufake eindaweni la khona bazothi abanye basadile wena uvela ufohliswe masinyana, ngoba into yesibusiso sika Jakobe wafohliswa uJakobe. Sasingafanelanga sitholwe uye bazalwane bami man. Ngithi mina izinto ebeziyofikela kwabanye abantu ngibona there is a switch in the spiritual realm. Zizoza sibalekele kuwe, kunama client azobalekela omunye beseza kuwe, ngoba iba uJacob wena iba uJacob. Position yourself kahle ukuthi le season mayivuleke ukwazi ukungena. Isizini ngithe mangishumayela egoli ngathi isizini yayivulekela uEsau. Ngicela ungasasali ngiyashumayela, utshela ngathi ungasalala. Isizini mamashiya yayivulekela uEsau, kodwa uEsau wathatha isikhathi eside. uEsau wadelay. Wenza uEsau bazalwane? uEsau esadile uRebecca wathi ngicela mfana wami uyobamba izimvu ezincane ezimbili bese siyayenza lenyama ngendlela ubaba ka. Umbuzo wami uwodwa engubuzile le, wazi njani umama kaEsau ukuthi yenziwa njani, ngoba ivamsa ukwenziwa kuEsau. Uyabona ke ingozi ukuthi every time nakenza lesisilovela uEsau wayesenza phambi komama akhe. Kunezinto engafanele uzenze phambi kwabanye abantu, ngoba uma bengazibona bazokuhijackela isizini yakho. Sengimbonile ukuthi usenza njani. Ngilandele izimbuzi ezincane weza nazo. Lithi iBhayibheli wamenzela uthi uJakobe nginenkinga, umfowethu unoboya. Mangifika lapha ubaba lo uzangicalekisa nokuthi angibusise ukuthi wathatha uboya bembuzi ebeyihlabile waqoba izandla zakhe nentamo yakhe wathi khama wangena. Usayofuna loyo, usayakwenza. Singena kusizini bazalwane, uma ubhayiza ukhonza nathi la abantu bazok overtake.
umubhayiza isizini ivuleka uloku ungazazi ukuthi uyangena noma uyaphuma uyadlala noma userious abantu bazoku-overtake uyozuthi kunenyokanyana umfundisi amphe yona kwenziwa yini lwana 2 weeks aqeda ukufika sekafakaza ngo-double story sekafakaza ngani ngani. It's because every time uNkulunkulu isizini makayivula abazalwane akayiforce isizini uNkulunkulu phezu kwabantu. Ngicela ukunihlalisa kahle wena you must align yourself. Nginifundisile ukuthi kwaphela iwayini emshadweni waseKhana laseGalili uMaria wathi abasenalo iwayini. Yizwe uJesu uthini isikhathi sami asikakafiki mara ngoba uMaria waye-understand ukuhijack amasizini noma isikhathi ngithabi sokudrive ipolo singakafiki phila njengomuntu othi sekuyisikhathi isikhathi sokushada singakafiki umemezela ukuthi ngiyashada ngoba isizini wena ozinikela kiyo. Linda uJehova ngilindile uzongivulela uNkulunkulu isizini uyivulile iproblem abantu abekho aligned. Hallo uthi ungene ngani ngokwami ngoba isikhathi sama sikafiki kunguwe bakutshela njalo phela uyamphoqa nakasho sona mawuthi ungena phi uyamphoqa umuntu kunguwe siba bengiyothi ngisho njalo uTokoza sikhamba ngayila ngiboyi nami mara uthi okay uJesu akangunderstand utshela abantu abanenkinga uthi naye kuphatheni kwenzeni uJesu noma engasathanda ukusebenza uphoqelelekile ukuthi asebenze ngoba uMaria ifaith yakithi manje uJesu yakithi isikhathi asikafiki kodwa akaMaria ithi manje ngakhuluma nobani kunezinto oyibonela 5 years to come ozibonela 10 years to come. Ngicela namhlanje ube neattitude ethi simakade manje iwayina ngilidinga ikusasa manje. Lo mshado awukwazi ukujema for 2 years. Ningizwile bazalwane lo mshado oyibusiness lakho awukwazi ukujema for 2 years. Awukwazi ukuthi ngilindile manje. Manje nikhona bazalwane nini izwe uJesu kathi ngisathathana amanzi niqhwalisa imbiza bazalwane mara uJesu upheme wathi isikhathi asikafiki yini eseyishift uJesu ukuthi asebenze yinto kaMaria le yini into eshift uJakobe ukuthi athole isibusiso yinto kaRebecca yakho isikhathi uyabadinga oMaria uyabadinga oRebecca makamelo uthi nophelela amandla bathi entombazana kuzokwenzeka unothi mina ngiyayekela akusebenzeke ukuthi ngabantu abazothi kuzokwenzeka yabona waphila nabantu mthambi othi nawufikela kuyekela ibhizinisi lakho bathi yeka sayeka nathi intombazana basusa abantu abanjalo sidinga abantu abazothi forward ever backward never. Asiyeki bazalwane asiyeki sine faith estubborn kakhulu for ukuthi singa give up. Sine faith estubborn mangazange kwa give up oDaniela basemgodini yamabhubesi mangaze give up oShadrach emlilweni mangaze give up oDavid ba rejectwe bazali babo. Why must we give up? Ngiyazi kumnyama ngiyazi ukuthi izinto zami ngendlela ofuna ngayo but it's part of the plan because destiny is calling. Memsibe lithi iBhayibheli wafika lo mfana wathi baba yimo Esewu akasuyi Esewu wathi yimo Esewu aningizwa ngabe seningizwile uthatha igama lo muntu ofanele athole isibusiso angasuyi ngiyaphinda uyafika bhuti uthi ngimo Esewu aningizwa ngabazalwane uthi ngingi Esewu akasuyi Esewu uthi baba yimo Esewu yazi wena ushawa yini amazulu aqedile alinde wena uzibize ngalento athi uyiyo. Alright iyafuna kusho uMaria uthi ngingumama Maseko Jehova ngiphambi kwakho ingekho indoda ngoba uyayiprovoke lento ukuthi fanele yenzeke usho ubona udlala nabo sesithuli ubabuza uthi mara ungibonile nangidlula ngikubethela ibheli ngepholo lami elimaroon eline sunroof nakathi usesithuli uthomile uyahlanya uyazibona uyayiprovoke lento ngoba siyamgqoka uEsewu singasuyi uEsewu ngoba sifuna uthola lesiyasibusisa megafika uthi ngiuEsewu ungithumile imambane esikade esiyibhizi yona ifunana nenyamazana lo useduze. Why city is our month of strategic advancement wa advance uJakobe strategically abantu maba advance strategically bayafohla
ngabe songizwini mina ngithi uzofohla wena uyofohla wena. Ngicela ungangibuza ukuthi njani. Babuza abafundi bathi umbuso uyobuyisela nini kwaIsrael? Wathi akusikho kwenu ukwazi. It is not your business to know ukuthi uNkulunkulu uyokwenza njani, but kuzokwenzeka. Zofohla wena. Ebe bakhohliwa bakhumbule ngegama lika Jesu. Efanele bakumemeze emarumini amakhulu abakhumbule ngegama lika Jesu. Those who are supposed to be promoted, loku delayed. May God remember you in the name of Jesus. Shana. Now, uthi Isaac sondela la wena mfana, njengoba uthi wena ungu-Esau, iphimbo lakho ngelika Jacobe. Ngicela ukukuthinta leBhayibheli wamthinta wathi nje uboya obunesikhumba esinomzimba ngekuka Esau, but iphimbo ngelika Jacobe. Awudlali ngamvela unguye, wathi nginguye phela. Lapha it's a matter of life and death. Ayiphuma nesibusiso Jacobe or nesicalekiso. Wambusisa nakabuya uEsau ubuya uyapheka, bamcalile nje. Anengizwa mawuloku delaya ungafuni ukufika ku level uNkulunkulu akufuna kini, bazokufohla abantu. Uthi nasothi uba serious, awubukele nje uJesu, ambukela nje. Uthena kafika wathi mara Esau, noma ngingayidla singisuthi and isibusiso sesikhambile. Uthi Esau, ngiyakubawa ngiyakurabhela, zama iplan, khuluma noma yini. Wathi okay, sondela ke kubusise ngeke ngizame. Wathi ke wena ungomdala but uzokhonza omncane. uJakobe mawufunda kahle iBhayibheli mfundisi, the reason why this man wakwazi ukuthi athole this blessing, uEsau angalimuki bamthweni. Before this chapter uEsau wathengisa ngobuzibulo bakhe. Nasa story leso uEsau wayelambile abona lo enza isilovela, wathi ke ngicela ukuthi ungiphakele ngoba uignorant. Ungabi ignorant nahamba noJesu, ngoba uignorant mamkwena uthi ulo kanje ngithengisele ibirthright yakho ke, yabona, sell me your birthright, then once you sell me your birthright I will make sure ukuthi ke ngiyakupha isilovela. Lithi iBhayibheli lakho lithi after asho njalo athi sell me your birthright. Yizwa iresponse yakhe ma uthi yini lokho birthright yenza maningi, akuyavuma ke, I agree, kanti uyayithengisa. So kusho ukuthi from there and there uEsau wasala ayizibulo ngenyama nangegama, but in the spirit kwaba ne switch. Ibirthright yakhe uzibulo yawela phezulu kobani? KoJacob. Manje ke uJacob after memsibiya sekaqeda ukuthola iblessing, sekangena ijima lokubalekela ubani? uEsau, ngoba kubanga indaba ukuthi uthethe ini yami isibusiso sabo. Lithi iBhayibheli uma esabaleka kwafika endaweni ebizwa ngeBethel, lithi kwavela umuntu owabambana naye kwaze kwasa. Lithi iBhayibheli uthi lo muntu ngiyeke Jakobe kuyasa. Uthi uJakobe angeke ngikuyeke ungakangibusisi. Lalani bapheli, iBhayibheli yakutshela the reason why kwaba naleyo situation yokuthi babambane memnkosi. uNkulunkulu wanted to change igama lika Jakobe because igama lithi Jakobe belisho umuntu onamaqhinga, umuntu oyicili. uNkulunkulu wathi from namhlanje usasuya uJakobe ungu-Israel, ngoba into ekwenza uzutshontshe nokutshontsha into ekhamba negama lakho. Now we must change your name, uthole identity. I want to prophesy there are people who are living this place today, igama lakho seliguqukile. Uma bowaziwa ngo-unemployment emphakathini uzokwaziwa ngo-employment. Uma bowaziwa ngo-poverty uzokwaziwa ngo-success. Uma bowaziwa ngo-delay uzokwa. Izinto zakho from namhlanje zizokwenzeka ngokwegama elisha olithola kuSimakade. Ngicela ume ngenyawo zakho. Kenzelwa inceba nje ngifumene umusa kase ngiphiwe igama elisha. You see, when God is changing your name, I know God changing my name. I was speaking to Pastor Lungi M. Magang prophesies during the week. Githi kuye Apostle, mabo uthi kimi the future is bright. You can end the broadcast now. Mabo uthi the future is bright. In terms of what? Business or what?